may poras labud Kapampangan. Kilwal kaya sana gawanin nandin no, ng medyo mayangin bagya. Nya, ni kaya kami karin kunya mo gawan. Uling mi ka masanting yung reactions, response itang kaya katamong nilabasan na 146A Tegalungan. Inisip ko, gawa na ako ng mga tikanitan Ini nga kadinal na patapulot pitong 147A at kaya Tegalugan Then nga amano nga rin very common lang nung sakasakaling ding medyo mikidad na kikatamo dandaman nyo lang ngakat sabihin nyo, oy kayanda naman erowari balo rin tamo dapat tingaliwong kayo na kan bisa ko tayo bisa at tingay makibalo ka rin pag-umpisan ko na medyo dakal lang bagya sabihan ko rin nga mano kaibat mag-comment kayo sabihan nyo nung nanula kabaldugan kang Kapampangan nung nano yung katulid na nga mano yung Kapampangan. Okay, mumunan dili pinsan Tegalugan niya yan. Okay, sabihin niya kang comment nung nano yung Kapampangan katukina minsan minsan yung katlo almusal. Okay, nano yung Kapampangan ng almusal ining katukina daliri Kapampangan ng daliri katuki atis detang prutas detang mayumong prutas atis Kapampangan yan ining katuki na singkamas. Okay, singkamas nano yung Kapampangan aro ining tutuki kaya restaurant panerang matutunggay ini di nyo na pong kalamansi yung kalamansi Kapampangan ini yung katukina kalabasa yan naman Kapampangan yan langka Tegalugan niya yan upo yung upo Kapampangan yan yung upo yapin itang gagamitan ng babig maklak yung katukina luya Tegalugan niya yan Kapampangan sinigang yung sinigang Tagalog yan okay katuki dinuguan Kapampangan yung dinuguan kaldereta Tegalugan niya yan hitu Tegalugan niya dalag okay yung tutuki kawayan Tegalugan niya yan saging Kapampangan sili yung sili Tegalugan niya talong Kapampangan yan kulambu yung kulambu Tegalugan niya okay deta na pa mo medyo nakalnong masyado what mga pamulala na kayo mo bayo kaya ganun kaya katamong video buri ko lang di na maya po oras di duala deng ining metong pigmasosyanin kayang kebaitan nakadwata o nakatlo Geisel masayangal doning bista man tauli ng bagya masayangal doning kaya kang kebaitan ining tutuki kebaitan na mismo ngeni ning Rex Esguerra masayangal doning kaya kang kebaitan Rex at siyempre bayo tayo sir patse Kapampangan tamo ni Kapampangan tamo hanaping italato kita mong Miguelito Calma nung natine nga na bali siyempre kailangan maustaan ng makamate kay nga Pobreng tawaring kananin bali taming makanyang malilyari keng katangamanong ngeni anayan dane den kaya katamong apo den kaya katamong anak talasana pa nagalugan para gulantalang Kapampangan dakala salamat kaya kayo ngan dening manong ren uling pindalas ko nun din
kanako kining credits ne bang kanito akit yung miyamas-amas. Kay ba't mag-comment kayo ne sabihan nyo nung nanulog kayong Kapampangan ne. Sige, dakala salamat, Luid Tamungan.